qaygana barake fasta'in billahi wa qatilhum amma ngar gajang lini kadi kita de may muru Allah anni gaja de may muru Allah anni gaja donc ka hadi sewa muslimun di jihadu nyana ke mu wari serenta gilli nan daga serengan nan kene na kar kundunga hinu wa nyana kane hilo onan qilli katta silama gune an gana bara silama gunga awa muruna ga magaga yerebe qagiri akan daga tagu silamin debunga igana barakenga agawati ne wa ga tagunu yerebe me qatogo yere ko warni sagal le daga ga shine su igana barakenga ni keta aga ni gaja igana barakenga ni keta gara de may muru Allah aga ni gaja bokke ona mani na hakki takiriyere silama gun carianga ti hari serebe ga burusun gunnendi farenki yendi anga burusu nyari anga tubi gira ande be kay anna likka hum muhajirin nunga amana ni mani ha silaminun na ikka huntenga nuko aga na me jamanga bondi aga na me kotondi aga na me dema na dinan defo aga shikki mogobe kempetiwa gati nyillernere bo gelli keta ona mani nukuta kitare serebe keta anken tan ni sunna gumenyai anke ngana daga ande bendi sunnan gumungan nuko be Allah tara kahiya anara ka hubida gumunga tan choron ni kunye tan kabila ni kunye dinan ni kenya anga tan ni sunna gumenga anga daga dunan nuko su sunna gumungan nuko be mundan nan kahiya anni shembendi anni jamanga bondi anni khotondi anni dema dinan anni dema sunna anna ho kahi hankanga anna ho kahi dema ndenga katta sunna anna ho kahi buturun khotonga katta sunna me ku hobe gana tini sunna gumenga halla gada hay misidun di mekka ma agada hay dinan dabari do ma maga daga karade aga daga tanni abuga gari magan chage abugu sunnandi aga bla kira soro kona rokunya batte ganu kobe kempeti dinan kenya hari sal fawzan ndo ma konno nci soro ga bakka jami'a ngam madina karallemu aga daga wari killenden kiniya hoto kunda daga wodde bunga bidia nungano sunna ngano bidia misidu ngano wona nyana kamo ataka gana daga nukusu sunna gumunga nukube kadaga kahiya sunna gumunga dingira be kadaga kahu sunna gumunya aga ni jamanga bonda aga ni khotonda aga ni tema me haro ku dawa gumun paisa sa ken ka defongiya igani grupu ke girniti daga dawa nga igaraga kunchunna gumu beno irantara yankagai irantara kahagai ina dagi dura ewa inati wajunde gari debe misirenchu ngajunda sudi dinan piti kunga tongu keni bane kya tongu nga dingira be daga ka hutongu muka ni dema ni defi tongu kedi me aga kuna taga ni sunna gumu nyai sunna tonga nyana ga ni kata sunna nyai aga kunga na daga debe be sunna gumu buchino be no gano aga na nyegiya aga ni tori kara aga na daga dura nyang kaga nuku taga kunga mujamala ndo mudahana ndabarni na koi taga kundo beswa gemunteni keni mudahana nyai waddu law tudhinu fayudhinu mudahana nyani ko dinando sunna gumu nganu ko kadaga kahya e pidan ku dawan dambu sunna gumu benu ko deben no gonde hari buccunu ngani duro ko tonto ngani daga nak kunkonya kina kai nan daga ka sunna nya koso ga maka nan daga ka tonya bonondi nan daga ka sapute nonga parce que kunga nari ada nya ka kunna ga wajunde nya na ka durankara aga na ga wajunde nya na ka misidu nyari aken daga deben misiren cho daga wajunda ni adan kenya mani kita adan kenya sire burenya kita adan kenya kita dirkita terinya adan kenya nga nyake soronya di ni du surondi na ko yikero beso angeme dawa bego kuma ga wolo mande to kuma ga ko do beso angeme nani akenya ni bondi ndana ke ini jate laga nanti kunya suruna allati ala innahum humul mufsidun ikum be gara ku hinu dabari jabundi yani bondi ndano kwa nga tanni sunna gume yanga na daga sunna misire ngano ko be daga yankano